Туркменская юрта поражает разнообразием способов изготовления, а орнаментация предметов ее убранства соперничает с красотой и яркостью красок природы. Белые юрты являются не только одним из самых бесценных жилищ туркменского народа, но и привлекали внимание народов других государств. В прошлом туркмены вели кочевой образ жизни, и благодаря этому возникли уникальные атрибуты быта, выполненные в ковровом стиле. Ковровое изделие внутри белой юрты никогда не было просто украшением, оно имело определенное назначение. Şu öl talları getirip şunun içinde tal yazın şu öl talları. Yarım saat dur ondan sonra şu tal eğin alyada eğleniyor. Oradan içinin suğum gidiyor. Oradan şu öl talı şunun şey yarım saatte sonra çıkarıyor. Çıkarıp yine şu dükkanına basıyor. Şey basılıyor şu basılanla da. Yine. Yine dükkanına basılır şu olsun. Yine. Şey şunu eğim verine yine. Buradan çıkaran ağaçlanmadı, artılmadık ağaçlanmadı, soğandan sonra işte hatsa getiriyor, şey edip artıyor, işte şey edip saklıyor şunu yine, şey edip artılıyor şey, daşa ağardılıyor şunu, göller ayırılıyor, timarlanıyor şey edip, ondan şu karayın uğu oluyor, terim oluyor, şu karayın hem ağacını şu hatsa getirip artılıyor şey edip aratılanıyor şey. Yine timarlanıyor, koyup yine şey de isteyen ya. Исходя из древних записей ученых, туркменские белые юрты были идеальными жилищами зимой по сравнению с китайскими домами VII века. Удобные и практичные при перевозке ковры использовались для утепления жилища, заменяли собой мебель, играли роль сундуков, чемоданов и чехлов для бытовых вещей. И даже китайские поэты восхваляли туркменские белые юрты в своих стихотворениях, раскрывая его прекрасный и удивительный мир.